Emnyete bakwatiraho emazire evero erukushomesebwa hal Ibo Farm erukushanwa mu district ya Mbarara abantu baruga ombice katamwe na bimwe bihanga Uganda na munonga echaburenje izoba Erizoba tuabantuhereza emnyete twireneshoma kwatiri no guzembazi umudrugshop mbajeta agrochemical safe use training erukushomesebwa Ministry of Agriculture kandi bakakora ibigezo bya Makerere University Rizoba bakora ibigezo bahita kandi nke kitongore kitwirenci ntwaragana nacyo ripple effect cyabahereza ibintu byo kutwara kugira ngo bagende bongere mu maduka gabo ko abesere abana ngo babahereze bashome deni batunge agamana go kurgaha bakatandika drugshop zabo bakakore bakaguza bakatunga sente naba batunga chance kureba nti basome bye mikono ninga kandi bibakuza kuteko mu nkora so ni kowora bona abana abakiriyo abazira bayina abana so mutushiritwe aba Ibo Mixed Farm tubaragirire ripo heri eri kuyamba abana abo eri kubakwatirawo kikererwa no kwenda ngo batunge miliyoni batunge emitwaro nshanju buri kwezi konka ebe bintu bitwaba kuba babiguruze umurundi gumwe babirwa amagobaga emitwaro 9 kubuca kubaho bakabiguza emirundi 3 bwene bakabiguza nke mirundi 2 mu mwaka mu kwezi bambatunga bwene emitwaro 9 emirundi 3 nizo miliyoni 2.5 konka tubashaba kugira ngo bargaha batomu nkora baguze mbazi yabo baguze binyasi baguze ki bareke ngo batunga kandi twabahe certificate yo kugira ngo batunde mbikirizo bwo mu government okutunda embazi hatina nako bakwataho ahabuku ntwesiga ngo bashomere ekikumara improximar hanga ntine bikomona bagarikiro indi gisingira district habwa ripo habuku bareba success package gitwagibwine Twaza mugarasya ngoburisa Erizoba batayiso murebezi wankole owatandika nomurimo go kutonza project ekozirwe abakira ba Mothers Union arengo rumuruka abaze kombeka ekizimbe mukamba twasize musino deji twayombeka mu kizimbo mwako ogu mwere tukushaba okitwigurire okitero mugisha okishabira gwe mukama y'umugezi amina yatatitwe neri mwana neri moyo kwera amina kandi je haruguru nayo bulisi Mothers Union wono norene tugobulwamu hariho ikizimbe cy'abacyaraha hariya hariho ecyo burisa kiza kuba kigurwa mwene mwamutabire modo numbachi mwe bare munonga kandi twenda kusimara hanga bw'ikigambo cy'amaka abashija n'abakazi mbwene kikumanyisa abashija nabo baza kuba batweta kuyargogo yahasere motoka ebagurire omurisa mugarsi abwa St Peters mugarsi Church of Uganda kantu ari umushogu okusimara hanga abwe motokeji ekuzirwe abo kwera omurisa wa mugarsia kandi no kubasima wemerumo merunge y'imiliyoni mukora nawanyuma ebemberamo umukoro gukamya abaronde abo burisa bwa mugarsia kucheka akugamba omurebezi wankole Right Reverend Dr. Fresher Mwesigwa aba yabashaba konyamana ombyo bwegese ebe magara nabiba bitware nkakikuru pressure mpake kutiri no gwakora 15 hatura abahurire n'abace kandi nabaza kubakebera nibiye so muze kukebera amagara so natandikana amagara murebeke ngo mwakebeza amagara omurebezi nagira ngo mugarse yaguma ko kwera okutwaza hamwe omurezi wa kore niyo echere modo parish abwa TV West nisenyomo Gideon